Si Bowser Jr. Mikaon na. Si Mickey Mouse. Kay mukaon na og kanon. Si Bowser Jr. Kay mukaon na og kanon. Hangtod mikaon kining iring og kanon. Si Mickey Mouse kay mukaon og kanon. Si Luigi Jr. Stark kay mukaon na og kanon. Jata na ba? Nagdugat sila kaon. Ang usa ka ito puti nga earring kay mukaon si Bowser Jr. Si Mickey kay daghang kaon nagikaon daghang kanon. Luigi Jr. Brown nga earring mikaon og kanon. Hello guys, hi guys, mikaon na kining mga earring. Nagpalahi po si Bowser Jr. Musukol. That two cats eat a rice. Kadang paspas kaayo mo kaon. Kining mga earring kanang paspas kaayo mo ka ang kining mga earring. Si Mickey brown nga earring. Si Luigi Jr. itom nga earring. Ang flooring kay nilad. Kay wa napatag ang flooring. Miyaw oy miyaw. No. Ang itong nga earring kay nagbihib ang itong nga earring. No, oy apple na ka nga ri apple. Tolo ka earring mikaon og kanon. Ako sa ka itong earring kay muli kay likay na ngano ka muli kay likay mat ako sa ka itong earring no na dili sila mag-away. Friends di sila friends. ang itong nga earring wa mo ka busog na ni. Ang itong nga earring kay may apple ka bukog raya kan hapit na mahurot ang kanon hapit na. Thanks for watching.